İkinci 23 minut Tatar ile boshqalasi Qozonimizda Bulg'ar radiosi to'lqinlarida Tatar maydoni topshirug'ini davom etamiz do'stlar. Sizga tushirdim G'alim pedagog Anvar Nurahmatov Hoji Ahmad bizning topshirig'imizning qonog'i. Anvar afandi tag'in bir so'rab bergatilay mana bugungi kun bilan bek aktual bizning radio tinglovchilarimizga anglatib, ossiziqlab ketsangiz edi mana. Ko'pdan tug'ilgana bizning hurmatli ministrimiz Ilsur afandi Tatar tilining maktablarga qobat qaytuvi to'g'risida yangi kitoblar bilan o'qitila boshlarga ruxsat berish to'g'risida aytgan edi. Bu ishchanlik ne darajada olib borilacak, ilkki darajadami, onun tertiblari necha kerak bo'lacak? Bu Ilsur Garayesh inisiativasi bilan Moskvadagi bizning profilli ministerlikning qatnashында albatta qabul etilgan qaror. Mana bir necha yil bo'ldi bizning Tatar tili darsliklarini, Tatar edebiyatı darsliklarini tiyu degan narsa bo'ldi Moskva tarafidan. Hozir anday narsa yo'q. Anlarsın egerdeki ota-onalarning tilagi bor ekan, tilasan indi tipdagi, tilasan indi statusdagi maktab, litseymi, gimnaziyami, yarım gimnaziyami, anda biz Tatar tilini hem Tatar edebiyatını tiyişli derecede, yani ilkkiga formatda o'qita olamiz degan so'z. Lakin bunda bir ağırlık kelib tuğa. Bizning ko'pgina ota-onalar mana buning ehamiyatin ana tilinde bilim birinin kerakligini anlab bitirmeyler. Onlar aytaylar, mana mening balam ruscha o'qisa 20da yaxshi berir, falanda bo'lur, o'qirga da jingiz bo'lar ekan. Bu hech kimada durust tugul. Ana men g'olim bo'larak qana tugul, menda bek ko'p izlanmalar olib bordim. Rus, Fransuz, İngiliz galimleri alıp bardılar o tekşirünlerini. Nersegine etmesinler bizning hürmetli ota-onalarimiz. Ana tilindegine bilim algan, ana tilindegine ayrışa, mana 7 yaştan alıp 17 yaşa kadar ana tilinde bilim algan bala, kileşekte o tilesen indi tilde okuydalar. Onları şunu da aytırga ki biz bir Urus tilin, Urus edebiyatın tiyişli kulemde okutabız. Anda okumasqa mümkün tugul. Mana bu bizning ko'ramsin qayber yetakchilar, tiyishli organlar, anglatuvchilar olib bormas orqasida kelib chiqa turgandir. Bizning ota-onalarning mana belgili bir turkumlar bor. Ular Tatar tilinde o'qituv olib boruga qarshilik ko'rsatadilar. Albatta, agardaki ota-ona qarshilik ko'rsatar ekan, onu mecburi ravishda Tatar tilini bolalarni Tatar edebiyatini o'qitib bo'lmaydi. Lakin Tatariston Respublikasida zakon var, tiller turundağı. Şunun negizinde biz Tatar tilin devletli olarak zakon negizinde mecburi revişte de okutabız. Mana bu Ilsur Garayesh'nin hizmetinin neticesi, hazır bu yıl bütün mekteplerde, gimnaziya liseylerde amelga qo'yilacak. Tağın bir kat aytayım. Balanı özünün ana tilinde okutudan mahrum etiyor. Bu big zor hata. Big zor hata, bunu fakat anlamışa işliyor ata-onalar. Bir kızganış. Çünkü ben özüm saf Tatar mektebini bitirdim. Üniversiteye gıl bütün imtihandan 5 yılga berip kirdim. Tamamlap çıktım. Fen kandidatı, fen doktoru, akademik buldum. Kim men okumaşa uladı. Andi misallarını men milyonlarca getire alam. Balada talant, hizmet etu, tilek, o'sish alıb mümkünlüğü var iken, bunda til, nindi tilde mektepte oku, en birinci hata özünün ana tilinde bilim aldan da huzurluk bulmasıydı. Çünkü devlet bulgaç şimdi onun respublikamız bulgaç dersten de biz indi fizikani, kimyani, başka fenlerini mecburi okutabız iken Tatar tilde şulay yok, şuluk derecede mecburi bularga tegishli. Albatta, albatta. 9-chi sinfga qadar matnaga necha topar bo'ladi? Albatta. Bunda litseymi, gimnaziyami yoki g'odiy maktabmi shundan chiqib, onda dersler bulaşak Tatar tili hem Tatar edebiyatı umumiy 6 saatdan alıp 8 saatga kadar. Onlar tağın bir narsa var. Arabi tilidagi bizim fizik, matematika, başka fenlerinde bizim var saf Tatar gimnaziyaları mesela. Şunda da bitmene şu bizim o'qituvchilarimiz Tatar tilinde de o'qitala, Urus tilinde de o'qitala. Bizim var qayber shunday ota-onalar fizika nishab Tatarcha o'qitasız, nishaban ruscha o'qitmaysiz deb g'avg'a chiqarib yuradilar. Haman nindidir bir o'zlarining huquqlarini isbotlamoqchi bo'ladilar. Men bu ishroqda da qabatlab aytaman. Men biragina misol keltiraman. Men professor bo'larak universitetda bütün o'zimning nagruzkam derslarni alan fizika, matematika fakultetlarında. Mana men shuni aytaman. Bizning fizika ham matematika fakultetlarini tamomlovchi yigitlarning, qizlarning
kızıl diplom bilen tamamlamışlar 100% barsa Tatar mektebin tamamlap bizge kirgen balalar. Ko'rasizmi? Nek men buni analiz asab o'zi bizning ilmiy sho'rolarda, kengashmalarda da aytganim bor. Aspiranturaga kirishlarda shulay. Agar u mana kimdir aytay ekan Tatar maktabini bitirib tamomlab bir qo'y kiramda, bu big zo'r xato, durust tugul. Mana biz analiz asabız, fikr yuritamiz, o'zi bizning kollegalar bilan nek mana o'zining ona tilida maktabda o'qigan bolalar universitetda zo'r o'ngishga erisha olalar. Enver Nur Rahmetov bilen şulay oňlamaganraak etiyeniler bilen siz elbette şuraşasızdır. Onlar bilen sileşesizdir. Hem olar uýlaryndan kiri goýtyp, endi mene şuşy işniň ni derejede mühim ekenligin oňlawçylar barmy? Älle indi olar öz fikirlerinde galalarmy? Yok, bar elbette. Hem şunun misalı, mene men bir neçe misal getirip gittim. Özü bizning mene şu Anartan gimnaziya, litsey, mektep kollektivlardan mene isbatlarga tiýiş. Mesela bizning bar raýonymyzda Şista Tatar raýony, mene Arşada birgine saf Tatar mektebi yok. Bu büyük zor hata. İmişlerini atanalar teleyim mi? Bağlar sanı az bulsa da saf Tatar mektepleri her bir rayon üzerinde kiminde bir bulurga tiyiş. Hem bizning birinci prezidentimiz Mintemir Şaripov'nin zor tırışlığı bilen polilingval mektepler açıldı. Hazır açılacak elbette Tüben Kama'da, bizning Alaboğa'da açıldı, bizning KFU kısalarında açıldı. Kazanda mine degen şartlar, mine degen mümkünlükler kim kumaşalık idi? Anda yüren matematikasında, fizikasında, Tatar tilinde de, Urus tilinde de keng kırlı şahıs bulup formalar. Mında anlatı gerek, anlaşu gerek. Hem benim çıkışım şunun bir ölüşü bulur dep oylayım. Muhterem radyo tыңлаучылар, әлбәттә инде безнең туры эфирдә барганлыкны беләләр. Тапшыруыбыз һәм шул уңайдан безнең WhatsApp номерына инде сорауларда җибәрергә мөмкин. 891-78-555-915 безнең WhatsApp номеры. Әнвәр әфәнде, сезнең дә менә шундый киң кырлы шәхес булуыгызны белеп, инде безнең радио тыңлаучыларыбыз монда шактый гына соллы сорауларда юллаганнар. Менә беренчесен укыйм. Хәерле көн сезгә Кукмара районының Туйымбаш төп мәктәбенең технология укытучысы Халаветдинова Гүзәлия Шәкерҗан кызы яза. Хөрмәтле Әнвәр Нурәхметович, Сүз күп кырлы улуг шәхес, балалар, яшьләр өчен төрле телевизион проектлары оештыручысы да бүгенге көндә авыл мәктәпләрендәге балалар саны кими. Шәһәр мәктәпләрендә балаларга урын җитми. Авылга яшь белгечләрнең килмәве, укытучы һөнәренең дәрәҗәсенең түбән булуы, авыл мәктәбенең материаль техник базасының түбән булуы белән дә бәйли. Менә шушы аермалыкны ничек бетерергә һәм шул юнәлештә нәрсә эшләргә дип кызыксына радио тыңлаучыбыз. Монда бер генә юлы бар аның. Bu бәлә, шын мәгънәсендә бәлә. Avullarımızın ölümü, avullarımızın yokka şoğu bütünümüzünü titrendire. Bunun sebebin aytıp giderge tiyişmin. Hani başkaları da aytı, köp kişi anlıyor da anlamışlar da var. 90'lı yıllar başında hükümetke kelgen kay bir yetekçiler bizning kolxoz savxozlarını yokka çağırdılar. Avullar tarqaldı. Bütün производство, avul xo'jalik san'ati yokka çıktı. Hem şunun arkasında elbette bütün yaşlar, halk taraldı il boylap. Bizning tüp burış, devletning, hükümetimizin tüp burışı, köp söyle turgan, köp vəgdə berə turgan deputatlarının burışı menimçe. Ol avul xo'jaligini turg'izu, fermerlar bilan gina tugel, ipalar bilan gina tugel, investorlar bilan tugel. Her avulning elekkishi o'z kolxozi, o'z savxozi bo'lirga tegish. Elbette ol belki kolxoz savxoz degan ismda tugildir. Lakin nek elekkiga formatga biz qaytarga tiyish. Yo'g'isa bizning avullar yo'qqa chiqib bitashak. Aning yo'li hurmatli kollegam so'rov beruvchi birgina biz keng qirli ishlarni olib borga tiyish biz avul xo'jaligi san'atin yangidan o'z holatine qaytaruv. Şirottagi radio tыңлаучыбыздын so'rovi da big aktual deb o'ylayman. Ana bizga mana Gulnur Sharafiyeva yo'llagan Yo'ldosh gazetasidan devlet tarafından mekteplerde verilgen buçlay bilim şahsi kullardan alınan tölevli bilimden ni işin koluşa BDI tapşırır için mektepteki bilim hem mektepteki ezerlikine jitmeyet yeniler balalarının repetitorlar yollarga mecburlar. İkinci sırada da var iken alanın. Yukarı oku yurtunda okuşu köpkene yigitler kızlar bilgiç teoretiklik bulup şağalar. Diplom alıga kübisi bilgiçligi boyunca işke barırga korka buldıra almayayım, işleyip bilmeyeyim deb o'ylaydi. Bu okugan dövrдәге bilimlerini tecrübede sınap
карый алмау бәләсеме, әллә практиканың җитәрлек дәрәҗәдә булмавымы? Шиксез хөрмәт белән Гөлнур Шәрәфиева диелгән. Soruğunuzun birinci ülüşü boyunca min şunu aytalam. Devlet tarafından uyuşturulan bilim yurtlarında bilimnin terbiyenin sıfatı hiç şiksiz iskitkiş yukarı. Min bana bir küp misallar neticesinde kursatalım. Şahsi oku yurtlarında, şahsi deyip atalım. Anda alanın maksadı fakat okşaşlıyor. Şuna göre onlarda bir nişik yukarı netice bula almıyor. Repetitorluk hizmetin, ben ol cinayet deyip sanayım. Hem ol cinayet kodeksine kırtlarıga tiyiş. Balalarga bizim oku yurtlarında bilim, devlet standartlarına turu getirip, tiyişli derecede birile. Fakat bunu bizim hemen şolay kaybır, şunu anla bitirmegen ata-analarımız yokka akşa tozdırıp, vakit uzdırıp, repetitorlar yalıyorlar. Bunun birine de kiregi yok. Mektep programısın bala mektepte de yakıştırıp okurga tiyiş, ide de ezirlenirge tiyiş. Emin andı misallarını yüzer bal bir işi, bir köp, çünkü bizge kireyler, biz bir tağır bilen işleybiz, min misal ittirip etediğim. Repetitorlukka yürüp de 40-50 bal bilen kalgan bağlarını da hem alanını yanadan tülevli okuğa kirülerin. Min sizge köp misallar etediğim. Min bunun bilen gelişmeyim. Emine teoretik yaktan ezirlik bir türlü bara, praktik yaktan ezirlik ikinci türlü bara degen fikir bilen gelişirge tiyiş biz. Çünkü soňky ýyllarda bizim Kazan Federal Üniversiteti big zor özgärişler geçirdi. Kaybir bilgiçlikler boyunca bizim praktik ýagyn eli kamilleştiresi var. Bunun üstünde bizim ilmi şura, bizim rektorat, biz galimler nıklı iş alıp barabız. Jarıyalı men özümün sorawlarymny berip kaldım sizge mene baştarak. Bizge bik köp sorawlar kelede bizning WhatsApp numeribizga mene radio tanışybız şiratdagysyny yollagan haýyrly günler bolgar radiosu. Kaybir ätiyaniler balalarının okuğa münasebeti üzgärüwün okutuşylarynyň almaşynyp turu netijesi diýip uýlaýsyz. Niçe uýlaýsyz? Munyň sebäbi şulgyna miken? Tatarstan Respublikasy Buğa munisipal raýony Ýaňa Şaburta mektebi bilim berýär mektebi direktory Bikmulin Rüstem Daýan uly ýollagan sizge. Bu soraw bir gurunly. Lek elbetde munyň sözde ýok okutuşlar eger mektep kollektivinde iş alşyna eken bu umumy netijege naşar ýygynty. Şoňa görä stabil işlewçi kollektiv buldyraga kerek. Eğer şuşunday kollektiv var iken bizning okuwçylarymyz da bilimli bolacak, hem tertipde bolacak. Mahsus oku yurtlaryny okup tamamlagan hem bugün ýöneliş boýunça iş izlewçi ýaş bilgiçlerge nindi kiňeş birer idigiz diýip ýyly Sowet raýonynyň 594-nji balalar bagçasy müdiri Ganiýewa Leýsen Zakirjan kızı ýollagan. Munda jogap birgine, munda iň birinçi şiratda mektepni tamamlagandan soň tiyişli derecede hizmet terbiyesi, profesyonel orientasiya işe alıp barıp, bala özünün haletine doğru kirilik profesiyası hem okurga tiyiş. Bugünkü günde bizning bik köp işraklı kirüler var. Benim özümün yanına keňeştirip gelýär. Bik köp ata-analar, benim dostlarımın anaklarını alıp gelýär. Gümän min bik köp mekteplerge bulgaç, menin de direktorlar da köp bilen keňeşirge gelýär. Hem kilgeç alanyň sorawlary munday. Balany okurga kirtesiydi. Min sorayım. Nindi bilgiçlik kızıksındıra. Alar ayta, kaya kirse de yaraydı. Iň mühimi Iň kafuwagnak. Bu bik zor hata. Hem mene bu soňky ýyllarda bizning oku ýurtlarynda ýokka çygarylgan hizmet terbiyesinin, profesyonel orientasiýanyň bu netijesi bu. Netijesi bu. Bizge şulay hizmet terbiyesini, profesyonel orientasiýany nek Sovetlar Soýuzy wagtyndagy derejege kire gaýtarga kerek. Ýogsa bizni başı bilen de, kolu bilen de işlise kilmegen, kolunda diplom tutup bawmyn uran boýlap silkip yürgen ýeşler kolunda kalajakbys. Bu bik gurkynyç halat, bik gurkynyç. Buna aktual sorawlar bular barsa da merhametli Enver Nuri Ahmetoviç birdem imtihan OGE, YGE meselesine garaşygyz Biktaw raýony Uçkoz orta mektebi ýollagan sizge şunu sorawyn. Bu meselege garaşym benim bik naşar. Men bunu bıyığı bilen biz anı başlanıp kireştik. O ni forması, ni işlerine boyunca pedagogik, psikologik taliplerine cevap vermeyi. Biz bunun bilen kireşebiz. O bütün formatta, iň birinçi şiratda 11 yıl devamında bağlarga bilim bergen okutuşlar katnaşında ötkerilirge tiyiş. Tagın bir big aktual soraw Warşa raýonundan Gapdyrahmanowa Reşide
Бакиевна борчый сезне. Соңгы елларда яшьләргә интернет мавыгы йокты. Нәрсә бу? Алга барышмы әллә инде артка тәгәррәүме? Дөрестән дә хәзер һәрберсенең кулында гаджет, интернет әйме бер шир шикелле кебек тоела ул. Сезнең фикереңчә кемнәр? Фаил Efendi şir şekilli duyuyor mu? Bu şın məğnəsində afət, şir. Mənin əli alğa taban qorxunç, yaman nəticələri küp bulaşaq. Biz neçə yıllar devamında onkologlar, tabiplər, psixologlar әйтәбез, bala 18 yaşa kadar şu şimdi telefon mu, iPad mı, iPhone mu, kompüter mi 45 minuttan artıq kullanmasqa tiyir. Siz görəsizmi bugün məktəblərdə fizkulturaga türkümgə yürüyüşü balalar hazır azaydı. Biz görəmiz kəkri bükri, kulmi turgan, bir нәрсә эшлисе килмәгән балаларны. Аның нәтиҗәсе нәрсә? Fizik əməliyyat белән şөгыльләнмиләр, fizik хезмәт белән şөгыльләнү юк, күнегүләр ясау юк. Гомумән менә бу интернетны куллану ул педагоглар җитәкчелегендә тиешле дәрәҗәдә, тиешле шартларда һәм билгеле бер күләмдә генә булырга тиеш. Иң ахыргы сорау инде безнең вакыт бетте диярлек. Менә бер сорау укып бетергәч, ничек итеп кайда эшкә урнашырга? Бүген бөтен өлкәдә пенсия яшендәге картлар эшләп тыкшынып яталар. Яшьләргә хут юк, әле өстәвенә стаж сорыйлар дигән. Дөрестән дә эшкә урнашыр өчен анда 5 ел, 3 ел стаж кирәк әйме. Яшьләрдә ул урнашканчы каян килсен. Bu soruda әлбәттә biraz гына тупаслык та бар, әлбәттә гафу итегез. Мин алай әйтмәс идем. Картлар тыкшынып ятмый, өлкән яшьтәге тәҗрибәле, теоретик яктан, практик яктан әзерле булган белгеч, әйтик, авиация заводында, промышленностьта эшли икән. Кем камашаулый янарга? Яшьләрнең менә эштә урнашылмауларының төп сәбәбе, мин бая әйтеп тә киттем, ул иң беренче чиратта аларның дөрес профессия сайламауларыннан килеп чыга. Дөрес профессияны сайламау аркасында алар әлбәттә эш таба алмый дип аптырыйлар. Менә мин шуны әйтә алам, мин менә шушы узак еллар дәвамында мәгариф системасында эшләү дәврендә шуңа инандым. Тырыш, булдыклы, профессиональ ориентацияны дөрес алган балалар барысы да әйбәт эштә эшләп яталар. Алар авыл хуҗалыгы өлкәсендәме, промышленностьтамы, мәдәният, сәнгать өлкәсендәме? Һәм әлбәттә инде нигездә менә булай аптырап, менә шулай өлкән яшьтәге кадрларны хурлау сүзләр әйтеп йөрү, ул беренчедән килешми, икенчедән фәкать профессияны дөрес сайламаудан килеп чыга дип уйлыйм мин. Шуның өчен мәктәптә үк профессиональ ориентация яхшы барырга тиеш, бала һөнәрне дөрес иттереп сайларга тиеш, бөтен яктан караганда да. Һәм безнең эш бар. Безнең эш бар. Siz şuna iktibar ettiniz. Bizim Tataristan Respublikasının kaysı tarmağını alıp karamasan, anda Üzbek, Kırgız, Kazak, Ermen malaylar işliyor kızları. Bizden yigitler iş yok biri. Şuna göre min bu sıra bilen kilişmesidim. Әмәлдән рәхмәт. Безгә дигән вакыт тәмамланды. Сезнең белән саубуллашабыз. Шулай кыска, оста һәм төпле итеп җавап биргәнегез өчен рәхмәт. Мин килгән сорауларның ярты соңына биреп өлгердем сезгә. Димәк, сезнең белән без тагын очрашулар Очрашырбыз, әлбәттә. Әлбәттә. Күрешкәнгә кадәр сау булып торыгыз. Sağ olunuz. Бик зур рәхмәт сезгә.